Kgwedi ya Mosegano e le 31 ke letsatsi la mahatsatsi la go itima motsoko kgotsa re ka re World No Thoba Kgwedi ka puo ya Sekgowa. Letsatsi le le segetswe ga thoko ke bone ba lekgotla la botsogo la WHO. Tota maikelo magolo a letsatsi le le gone go ruta le go isa dikitso go setšhabeng ka jone bodiphatsa ja tiriso ya motsoko. Mo thulaganyo ya rona Health Chat ra go bua ka lone letsatsi le. Mme hela jaaka gale ga ke nosi ke leditse modiri mo lephateng la botsogo gore a arogane le rona dithuto ka letsatsi le. Dumela mma ke a go amogela mo thulaganyong ya rona ya Health Chat o ka ipolelela batswana go gae emma. Mma dumelang nna ke video Mphoentle Rabanyu mo Ministry of Health. Gongwe hela mme Mphoentle gongwe hela re simolola ka re tlhalosa ka botalo ka lone letsatsi le ga mmogo le sone sethogo sa monongwaga Emma ya ka boletse letsatsi le ke letsatsi la mafatshefatshe la go itima motsoko le le tlhomilweng ke lekgotla la botsogo la mafatshefatshe le ka sekgwa reng World Health Organization ka ngwaga wa 1988 mme re le Botswana ne ra simolola go ipelela letsatsi le ka ngwaga wa 1989. Yaanong mo ngwageng mongwe le mongwe lekgotla le tswa ka sethogo se e leng gore mahatshe a se dirisa go ka ruta setšhaba ka bone bodiphatsa jwa tiriso ya motsoko. Mo ngwageng ya gompieno sethogo sa rona ke se se reng Unmasking the Appeal, Exposing Industry Tactics on Nicotine and Tobacco Products. Ka Setswana sethogo se sa re bipolla ditsela tse ka tsone bagwebi ba motsoko ba di dirisang go ngoka badirisi ba motsoko segolobogolo banana mo tirisong ya motsoko. Kgang le gone kana maikaelelo e le gone gore re rute banana le bone badirisi ba motsoko le setšhaba hela ka kakaretso ka yone methale e harologaneng gore ba kgone go itemogela motsoko le ga e ka tswa le ka mothale o pehela gore sa o tlwaelang. O tlhalose gone gore sethogo se remeletse thata gone mo go boipoleleng yone methale e leng gore bone ba rekisi ba motsoko ba e dirisa gone go ngoka bone batho ba dirisang motsoko go jang banana. Gongwe o ka re tlhalose ka yone methale e leng gore gongwe gantsintsi ba e dirisa gone go leka go ngoka banana Emma go na le methale re itemogetseng e leng gore e mesha kana e harologaneng. Sa ntlha ke gone gore go dirisiwa ditebego tse di rileng go dira mehuta e mengwe ya motsoko. Ga re sa tlhole re bona di-cigarettes hela tse dikgologolo tse re di itseng. Go na le methale e harologane go na le gore o ithele motsoko o tshwana le sengwe hela se re se tlwaetseng e ka nna di-sweets e ka nna pena e ka nna memory stick. Go na gape le gore ba tsenye metswako e nnatetsang mo metsokong e kana e nkgisang monate. O kgona go ithela motsoko o le mmala o kgatisang o le moshibidunyana o le motala o nkga dilo tse re di tlwaetseng e le dio hela tse di sa reng sepe tse e leng dijo bontsi ba nako. Gongwe motsoko o kgona ithela o nkga strawberry o nkga ice cream o nkga vanilla o nkga dilo tse e leng gore ga o le motho o sa itse o ka seke wa akanya gore go mo ke motsoko. Ba dirisa gape methale e leng gore go na le batho malatsing ba re ba bitsang di-influencer ba e leng gore banana ba ba rata ba ba sala morago ba dirisa batho ba gore nne bone ba patse metsoko e ga o bona motho e leng gore wa mo rata wa mo sala morago a dirisa motsoko tumelo ke gore ke sengwe se se siameng kana se se kgathisang. Se sengwe gape go na le gore re ithele segolobogolo tsone di-cigarettes tse re di itseng o ithele go na le o kwa dilong go te light kore e le ka gone go ra ba dirisi e re ena cigarette ga e bogale ya ka e re tlwaetseng yena e botokanyana o ka dirisa e ga e diphatsa jaaka e nngwe ele. Yaanong ke mengwe ya mehuta e leng gore ba e dirisa gone go ngoka kana go dira gore banana le badirisi ba motsoko le sone setšhaba hela ka kakaretso ba ne le kgatlhego mo go diriseng motsoko. Emma gongwe yaanong motho ka batla go itse gore kore re ntswa bone ba go ima motsoko ba kore ba le ka go ira ke go mo go kgathisang o mo go rileng Emma one motsoko o ka tisa ditamorago di feng gone mo botsogong ja motho Emma ditamorago tsa go dirisa motsoko di dintsintsi tota mo botsogong ja motho mme ebile se se botlhokwa se batho ba tshwanetseng go se tlhaloganya ke gone gore ga re bue hela ka ene o dirisa motsoko le wena hela o bapile le ene kana o tshela le ene kana o iphetela hela motho a goga motsoko kana a dirisa motsoko wa mohuta o se le hela le wena o kgona go hela wa megile.
sa ntlha hela motsoko wa ama dikarolo tsa mmele tse di thusang gore motho a heme sentle. O kgona hela o dira gore motho a nne le malwetse a khupelo kana ha ile gore o na le one a oketsega a nne worse hanga rialo malwetse a tshwana le bo asthma a tshwana le bo TB le malwetse a mangwe le gore a mantsintsi a sa tshelaneng re akaretsa le dikankere ka mehuta ya tsone kankere ya letlalo kankere ya marapo kankere ya dikarolo tse dingwe hela tsa mmele emma motsoko o ka dira gape gore motho a nne le bothata jwa go tshola bana o le mme kana o le rre ha o le mme o itsholofetseng o kgona ho hella ile gore o belega ngwana o leng gore ka sekgwa ba re o na le low birth weight kana a sa itekanela ngwana o kgona go taile gore dikarolo dingwe tsa mmele wa gagwe ya ka bone bo mahatha di amegile o kgona go taibila se tsantsa lwa malwetse ona a tshwana le bo asthma emma go gontsi mo ileng gore motsoko wa go dira mo meleng o dira gape gore ditshika tse di tsamaisang madi di sisagale di ne di sesane mo go hella go dira gore pelo e bereke go heta selekanyo o kgona hella o tshabellwa ke bone bo stroke yalo mme bile o kgona hella o dira gore madi a ska gore ga go dikarolong tse dingwe tsa mmele tse di tshwanang bo matsogo bo dinao mo kgona hella ile gore o kgona hella o kgaotswe loto ka gore madi ga gore go dikarolong tseo emma yaanong ke gakolole gape gore dilo tse ke di buang tse ga di diragale le ene o dirisa motsoko hela le wena o le moheti ka tsela kana o tshela le motho o kgona hela le gore o tshabellwa ke malwetse a ntseng jalo gone mme yaanong gongwe ga re lebile mo lehatsheng la rona re ka re seemo sa tiriso ya motsoko sone ke se sentseng jang emma ke re tshwanetse gore mo re tshwenyege emma mo lehatsheng ka bophara pele ga ke tsena mo seemong sa rona mo gae dipatisiso tsa lone lekgotla la botsogo la mafatshefatshe di supa gore mo ngwageng batho ba ka tshwara 8 million ba amiwa ke motsoko ba bangwe bile o hela o ba bolawa ke gone go dirisa motsoko kana go amiwa ke ba bangwe ba ba dirisang motsoko yaanong mo ga rona mo gae mo re dirile dipatisiso ka ngwaga wa 2017 tsene re di bitsa Global Adult Tobacco Survey re batla go itse tiriso ya motsoko mo bathong ba dingwaga di le 15 go ya go 69 mme re ithetse le gore mo Botswana batho ba 17.6% ba dirisa motsoko ba dingwaga tsone tse ke sa tswang go dinankola go gore o ta itse gore mo Botswana ga re bantsi mo go kalo-kalo yaanong dipalo tse di ntseng yalo mo go rona di dintsi di supa gore tiriso ya motsoko e ntsi mme ebile o gakologelwa le gone gore dipatisiso tse ne le ka 2017 go ra gore mo nakong ya gompieno palo eo e ile go godimo e le gone gore go na le mehuta yaanong kana methale e mesha e leng gore e ngoka batho gore ba dirise motsoko o tlhalose gone gore seemo ke se sa nnang sentle emma gongwe lona le ba lephata la botsogo le na le mananeo a heng gone gongwe go leka go gakolola setšhaba ka jone bo diphaso ja tiriso ya motsoko emma re leka go dira dilo tse di harologaneng e le gone gore re thuse setšhaba re ba itsise sa ntlha hela ke tsone dithuto tsa go ruta setšhaba gore ba tlhaloganye gore motsoko o dira mo mebeleng ya bone motsoko ba ama ka tsela e ntseng jang sa bobedi re dira melao e ka yone re lekang go laola tiriso ya motsoko mo gae re na le molao wa rona re o bitsa Tobacco Control Act o leng gore o tsena mo tirisong ke molao o leng gore mo go one re leka go laola gone gore motsoko o dirisiwa yang motsoko o ka rekisiwa ke mang o rekisediwa mang ka tsela e ntseng jang e le gone go leka gone gore re hokotse tiriso ya motsoko mo gae se sengwe gape se re se dirang yaka ke ne ke setse ke buile re dira dipatisiso tse e leng gore di a re thusa gore re itse gore bothata bo ga kae motsoko o dirisiwa thata ke bomang motsoko o dirisiwa ka mehuta e ntseng jang se sengwe gape re na le makalana a ikemetseng ka nosi a e leng gore a re thusa gone go ruta setšhaba ka bodiphatsa jwa motsoko a mangwe ebile a thusa ba e leng gore ba iphitlhela ba dirisa motsoko gore ba kgone go emisa emma ebile le sentse ke re ke a botsa gone goreng ba ba na le gore ba e leng gore gongwe ba dirisa motsoko mme ba na le keletso ya go tlogela bone ba ka bona thuso ko kae emma
Emma yaka ke boletse re na le one makalana a ikemetseng ka nosi a e leng gore a ka ba thusa go emisa go dirisa motsoko ke tanankola a le mmalwa mme go na le a mangwe a hetang go na le Stop Smoking Support Group, re na le ATN Anti-Tobacco Network, re na le bo SASNET, re na le bo Red Cross le tse dingwe hela yalo tse e leng gore lephata la botsogo le amane le bona gore ba kgone go thusa batho go emisa tiriso ya motsoko. Kgwedi ya Motsheganong e thola di-31 e tlabe lone letsatsi lone la World No Tobacco Day gongwe hela le ka re bolela gore gongwe letabo le na le di-activity di feng Emma se re se dirang ke gona gore ka letsatsi le re rute setšhaba ka bone bodiphatsa jwa tiriso ya motsoko go raya gore re tabo re ntse re tsweletse ka tsone dithuto tseo mo methaleng e harologaneng mo thelebišeneng mo di-radiong le tse dingwe hela yalo kganye le gone go ruta setšhaba le gone gore ba itse gore letsatsi le ngwaga re tshwanetse go le ipeelela re tshwanetse gore re le gakologelwe re rotloetse le bana ba ba dirisang motsoko gore ka tsatsi leo yaka le bidiwa letsatsi la mafatshefatshe la go itima motsoko le ga le modirisi wa motsoko rotloediwa gore mo tsatsing leo o se ka wa amana le motsoko ka tsela epe gotlhelele. E le molaetsa wa gago wa bogelo ko setšhabeng mme Rabanyo le ka ra se ba le barala re Emma ke ka rotloetsa ba iphitlhelang ba dirisa motsoko gore thuso e teng ga go nke go lata o ka emisa go goga motsoko gore o itshireletse o sireletse ba tshelang le bone o sireletse ba lelapa la gago le setšhaba ka kakaretso mme mo setšhabeng ka kakaretso ke rata go ba gakolola gore le fa selo se ka lebega bontle jang ga gore se go siametse segolobogolo ga re bua ka tsone mehuta ya motsoko le ga go ka nna go nte jang go ka nkga monate jang e ntse ke motsoko go dirilwe ka lone letlhare le e leng gore le ka go bakela kankere le malwetse a khupelo le a mangwe hela yalo ka leboga. Nnyame re lebogile thata mme Rabanyo ke tsa ke re Batswana ko gae le bone ba ta ithuta go le gontsi re sa tswa go utlwa mo go ene Rabanyo ya kana tlhalosa ka jone bodiphatsa ja tiriso ya motsoko o tlhalose gone gore bagwebi ba motsoko malatsing ba na le methale e mentsi e ba e dirang e leng goreng ke gore ba leka go dira motsoko e le selo se se nto se se kgathang mme go sa nna jalo thulaganyo ya rona ya Health Chat go tshwaretse go le kalo go thela re kopana gape mo nakong e tang salang sentle.